манзури шумост рӯзномаи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон. 2 апрел дар тамоми ҷаҳон рӯзи китобҳои бачагона таҷлил мегардад. Ин сана дар кишвари мо низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҳамасола ҷашн гирифта мешавад. Аниқтараш ҳар сол аз 2 то 9 апрел дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳафтаи китоби бачагона баргузор мегардад. Дар давоми як ҳафта дар доираи ин фестивал миёни кӯдакону наврасон озмунҳои гуногуни вобаста ба китоб баргузор хоҳад шуд. мақсади асосии гузарондани чорабинӣ ҷалби ҳарчи бештари наврасон ба китобхона ва китобхонӣ мебошад. дар ҳудуди ҷумҳурӣ фестивали ҳафтаи адабиёти бачагону наврасон идома дорад. ба китоб роҳ овардан аз қадимулайём барои мардуми шарифи Тоҷикистон яке аз корҳои муқаддасу дастрас буд ва ҳамеша мардуми тоҷик аз аввал бо адабиёт пайвастанд ва адабиёти ғанӣ доранд ва китоб роҳ овардан маънои онро дорад ки маърифат ба даст овардан аст, яъне ҷамъияти моро ба зинаҳои баланд бардоштан аст, яъне созанда будани мардум аз ҳамин китоб сар мешавад. ва аввалин китобҳо ҳатто дар лойҳо таҷассум мешуданд, баъд ба пӯслухи дарахтон гузаштанд ва инчунин китобҳо баъдтар ба коғазҳо омада расиданд ва мебинем ки имрӯзҳо чӣ гуна китобҳои аълосифат нашр мешаванд, инқадар асбобҳои техникӣ, инқадар корҳои бомаърифат ба анҷом мерасад дар хусуси китобҳо буданд ва инчунин китобҳои электронӣ низ барои тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон дастрас аст ва бигӯем ки тамоми шароит ирӯз барои китоб хондан, барои маърифати баланд пайдо кардани халқи тоҷик муҳайё ҳаст, хато намекунем. ва танҳо ба насли ҷавон ҳаминро хоҳиш дорам ки бояд ҷавонон ҳамеша рӯ ба китоб боранд, чунки сарчашмаи дониш китоб аст ва он чизе ки боигари ё ки ягон обрӯе ки мо ба даст меорем аз ҳамин китоб аст ва ҳеҷ кас ягон миллате нест ки бе китобхонаҳои бузург ба як мақсади комил расида бошанд. имсол низ чун одат 2 апрел дар китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакари шаҳри Душанбе маросими оғози фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи кӯдакону наврасони Тоҷикистон таҳти унвони Аниси кунҷи танҳои китоб аст оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳии фестивал шоиру нависандагон, омӯзгорон, кормандони соҳаи фарҳанг ва хонандагон иштирок доштанд. боиси қайд аст ки фестивал аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, дар он намояндагони вазорату идораҳои номбурда иштирок ва аз намоишҳои китоб дидан карданд. имрӯз дар толори муассисаи мо бо иштироки кулли адибоне ки барои кӯдакону наврасон асарҳо меофаранд аз наздик як чорабинии фарҳангӣ оғози фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон шурӯъ гашт ва ҳаминро гуфта метавон ки тӯли солҳои сол ки ин фестивал баргузор мегардад дар ҳошияи амри раҳбари муаззами кишвар ки соли 5 аст ки дар саросари кишвар як фестивалҳои бонуфуз роиҷ шуда истодааст. ин як зина мебошад ки кӯдакону наврасон дар ин фестивали бо шукӯҳи ҷумҳурӣ ки дар саросари республика дар саросари ҷумҳурӣ азизам баргузор мегардад як зинае мебошад ва тавассути ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ мо кӯшиш мекунем ки дар ниҳоди кӯдакону наврасон як ҳисси дӯст доштани ин сарзамини бӯшгунаро бедор карда бошем ва пеши аз ҳама барои боло бурдани сатҳи фарҳангии кӯдакону наврасон ин як зинае хоҳад буд ва тавассути ҳамин фестивал тавассути ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ мо кӯшиш мекунем ки кӯдакону наврасонро бештар рӯ ба китоб биёранду фарҳанги ола боло раванд ва тӯли як ҳафта аз деҳкадаи дури Тоҷикистон то пойтахти азизамон шаҳри Душанбе тӯли як ҳафта ид аст, ҷашн аст, ҷашни китоб аст ва тамоми кӯдакону наврасонро ба муносибати ин фестивал ба ин ҷашн тӯли ҳафтае ки дар саросари кишвар вохӯриву чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мегардад хайрамақдам мегӯям ва табрик мекунам.
پس از قسمت تنتنوی برنامه فرهنگی که از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه آماده شده بودند پیشکش حاضرین گردید. باعث ذکر است که مقصد از برگزاری فستیوال جلب نسل نوروز به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانش، باز هم بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان، جوانان و به این واسطه در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی، وطن دوستی، گرامی‌داشت ارزش‌های ملی و عمومی بشری میباشد. در سراسر کشور وقتی که چهاربینی فرهنگی برگزار می‌گردد، قسم زیادی کودکان نورسان از نزدیک با اون ادیبان که برای کودکان نورسان اثرها می‌آفرند از نزدیک آشنایی پیدا می‌کنند، شناس می‌شوند و شعرهای آنها را قرائت می‌کنند و بسیار نشست‌های فرهنگی در سراسر جمهوری در مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی شهر دوشنبه چه در دیگر شهرهای برگزار می‌گردد. فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان از 2 تا 9 اپریل در شهر دوشنبه و دیگر ناحیه‌ها برگزار گردیده. در آن نمایشگاه، صحبت‌ها، محفل‌های ادبی، میزهای مدور و آزمون‌های گوناگون دایر خواهند شد. سیوم اپریل سال روان روز دوم فستیوال آغاز گردید و در یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی چهاربینی‌های گوناگون برگزار شد. از جمله در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 50 ناحیه سینای شهر دوشنبه با اشتراک شاعران و نویسندگان، آموزگاران، کتابداران و خوانندگان برنامه فرهنگی برپا گشت. خوانندگان درباره کتاب سخن‌های پرمضمون را پیشنهاد حاضرین نمودند. من خواننده صنف دهیوه رزیقا مولوده امروز در سراسر وطن عزیزمان نه تنها کودکان و نورسان بلکه تمام قشر جامعه بیشتر و بهتر به کتاب پیوندند. همه این پیش از همه زحمت‌های فرزانه فرزند این ملت کهن بنیاد راهبر معظم کشور محترم امام علی رحمان است که از خود نقش نیک دارد. ما خوانندگان امروز خصوصا از آن هستیم که در مؤسسه ما فستیوال آزمون کودکان و نورسان برگزار گردید. کتاب است که ما آن را می‌خوانیم و سویه دانش و فرهنگ و معنویات خویش را بالا میبریم. در ادامه تدبیر مذکور شاعره شیرین کلام شهری احتمزاده سخنرانی نموده قید نمودند که در یگان دور زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور کرد، زیرا ملت ما با کتاب و کتابخوانی، ذکاوت و معرفت‌ناکی خود در جهان متمدن مقام شایسته کسب کرده است. در خانه بابایی من گنج نبود، تلفن و تلویزور و شطرنج نبود، جوان پوری کتاب بود خانه ما، چون خانه ما خانه پر گنج نبود. واقعا من از روزی که خودم را می شناسم در درون کتاب کلان شدم، بزرگ شدم و فکر می کنم که یگانه استادی بی‌مینتی که در دنیا هست انا همین کتاب است و این تصمیم خوبه که تصمیم عالیه که هر سال کتابخانه به نام استاد میرسید میرشکر و وزارت فرهنگ میگیرد، خیلی عالی جناب است. من فکر میکنم که این تصمیم کودکان را، شاگردان را، فرزندان ما را بیشتر و بهتر به کتاب جلب میکند. چطوری که گفتیم آدمی با کتاب بزرگ شود، آدمی به کتاب چو گرگ شود. کتاب برای انسان روحیه انسانی می بخشد، علم می بخشد، دانش می بخشد، عقل می بخشد. همزمان در این روز در کتابخانه مرکزی شهر درسونزاده نیز با اشتراک شاعران کودکانه لطافت کنجیبه و یوسف جان احمدزاده واخوری خاطرمانی برگزار گشت. چرابینی مذکور به 145 سالگی استاد صدرالدین عینی بخشیده شده بود. یک کلمدانی مامان برای کلمای شما، کلمای شاعری نویسندگی شما در این میزتون باشد ما خودتر نشده. در آغاز خوانندگان کمپوزیسیون ادبی را پیشکش گرداندند که خیلی دیدنی و پرمضمون بود. کتاب این قوت و بال و پری من، کتاب
این منبع سیم و زری من، کتاب این گلشنی خوش منظری من، کتاب این داستانی کشوری من. امروز فیض صلح و وحدت در کشوری خود بهار داریم. از بخت بلند تاجیکستان شکرانه افتخار داریم. تا جهان باشد دیارم تاجیکستان زنده باش، سرزمینی نام دارم تاجیکستان زنده باش، گلشن و باغی بهارم تاجیکستان زنده باش، رونق و اوج و برارم تاجیکستان زنده باش. آلی سامان آلی تاجیک، اختری خوشفال تاجیک، گوهر از بحر سامان دولتی نوبال تاجیک. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. جای نانی خانگی بر کف کتابی خواندنی است، همچو بالایی به بالای کتابی تاجیکان. تاقدان خانه ما جای دسترخوان ماست، تاقدان چشم ما جای کتابی تاجیکان. نمیدانم که بار چند خواندم، کتابی بی‌بهای تاجیکان را، ولی از نوبرادی شاده ماندم. ندانم تا ادای تاجیکان را. چار سوی تاجیکان از تاجیکان است، رنگ و بوی تاجیکان از تاجیکان است. تاجیکان از طوق چشم ما عیان است، آبروی تاجیکان از تاجیکان است. نام عینی کار عینی تا ابد زنده باشد در دل خلق وطن. کتابخانه مرکزی شهر ترسنزاده تصمیم گرفته است که هفته کتاب کودکان را در یک سطح بلند دایر نماید و امروز باعث خرسندی است که از جمهوری ادیبان بچگانه در کتابخانه مرکزی شهر ترسنزاده به دیار شاعر صلح پرور قهرمان تاجیکستان تشریف آوردند و از این چاره‌بینی دیدن نمودند و امروز خوانندگان و نورسان شهر ترسنزاده در این محفل با یک مهارت خوب اشتراک نموده فعالیت خود را برای این مهمانان پیشکش نمودند. برگزاری چنین آزمون‌ها را در تربیت نسل آینده کودکان که به وطن دوستی و صداقت به ارزش‌های ملی و حفظ نمودن میراث نیاگان و عموم بشری می باشد و این چنین جلب نمودن کودکان و نورسان به کتاب و کتابخانه می باشد. همچنین در ضمیر آنها تربیت نمودن ارزش‌های ملی، وطن دوستی و بنیادکاری و آبادانی و این چنین بیشتر در دل آنها بیدار نمودن مطالعه کتاب است و به این زمینه می تواند فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان در تمام کتابخانه ها صف خوانندگان را یعنی نورسان و کودکان را زیاد گرداند. توبه غصه کردم به حضرت. سپس از اشعار سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی شعرها قرائت کرده شد. شعرها را خوانندگان صنف‌های ابتدایی برو و افاده‌ناب قرائت نموده بار دیگر اثبات نمودند که وارثان ارزنده این ادیب زنده یادند. ما کمبغلانیم که از دست زمانه به هیچ بهانه هر تیر ستم را که همه بود روانه بودیم نشانه. ما کمبغلانیم که آسوده نگشته در عهد گذشته گشتیم بسی در بدر و خانه به خانه
هم سرسریانه ما کم بغلانیم که بی جامه و بی جای در بندگی بای کردیم بس مهنتی طاقت شکنانه روزانه شبانه هر ساعت و هر ثانیه آماده مردن زولانه بگردن زنجیر بپا تیغ بسر چوب بشانه زندان کنه خانه آخر زدیلی ما زی سری ما هم از جگری ما زد آتش پرشعله پرسوز زبانه آشوبگرانه ما کم بغلانیم که این وادی و این دشت کردیم چو گل گشت از فیض یزدان خون از مکتب بر لعل عرفان کون از مکتب بی جان جسد رو قدری نباشد جنس از انسان جون از مکتب از مکتب باید آسایش دل مرغوب دلها زان است مکتب در لوح و قلم شاهدی آثار کتاب است سرمنزل و مقصود گوهربار کتاب است تاریخ اگر ثبت شده در صفی ایام تصویر رخش در غرور گفتار کتاب است ربی ازلی نوری جلی به قلم آموخت بنویست که این دفتری گوهربار کتاب است در عرش قلم قمتی خود توکیبی آوراست بر سجده سراوت که دلدار کتاب است هر نقطه ای که بر چهره ام اوصاف نشسته در سینه ام لوح همدم و معیار کتاب است اعجاز حقیقت به ترقه دو رقم است اول به قلم بعد به رخسار کتاب است هر کسی بشناسد سخن خالق سبحان آن نور که نازل شده بسیار کتاب است ای ستم دیدگان ای اسیران وقتی آزادی ما رسید مژدگانی دهید ای فقیران در جهان صبح شادی دمید تا بکای غصه خوردن به حضرت بعد از این شادمانی نما بس جفا بس ستم ای عدالت در جهان حکمرانی نما. بعداً از جانب دختران دوتارنوازی مکتب موسیقی شهر ترسونزاده شعر استاد عینی تحت موسیقی فورام و دلنشین سراییده شد که خیلی تاثیر بخش بود.
дар чорабинии мазкур дастаи доиранавозон ва таблакзанони мактаби мусиқӣ шаҳри Турсунзода низ худро дар канор нагирифтанд. онҳо ба ин маҳфил бо композитсияи мусиқие ки дар сатҳи хеле хуб таҳия шуда буд хотири меҳмононро шод гардониданд. пас аз қисмати фарҳангӣ қисми адабии чорабинӣ ки дар доираи фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон баргузор гашта буд оғоз шуд. қисмати адабӣ бо иштироки меҳмонон ва омӯзгорону хонандагон дар толори китобхона баргузор шуд. дар он ҷо хонандагон имкон доштанд бо шоирони дӯстдоштаи худ суҳбати озоду хотирмонӣ анҷом диҳанд. гаҳвора ҷунбон, гаҳвора ҷунбон, оҳиста ҷунбон, дониста ҷунбон, гаҳвора холӣ, бебача ҳолӣ, нинӣ надорем пешат биёрем. чилпо ки чилпо дорад, якто муаммо дорад. чилкафшаки зебояш ки пӯшонад ба пояш. занбӯри ҷомабӯра дар зодрӯзи мӯра, як хунча асал овард, дар зери бағал овард. хушҳол аз ин мӯрак шуд, бадон асал хӯрак шуд. ҳамчунин дар доираи фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар китобхонаҳои шаҳри Турсунзода миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ озмунҳои гуногуне роҳандозӣ шудааст. имрӯз хонандагони китобхона филиалҳо аз рӯи 5 номинатсияи озмун иштирок карданд ва яке аз озмунҳои иншои беҳтарин ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст, бо як маҳорати хуб фикру андешаҳои худро дар варақҳо баён намуданд ва инчунин хонандаи фаъоли китобхона ҳамзамон ҳунарам ганҷу зарам, инчунин умри айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд ки бевосита хонандагони фаъоли китобхонаҳо аз асарҳои устод Садриддин Айнӣ мутолиа намуда тибқи низомномаи озмун, тибқи шартҳои озмун бо як маҳорати хуб иштирок намуданд ва имрӯз китобхонаи марказии шаҳри Турсунзода дар ин санаи 3 апрел ин озмунҳоро ҷамъбаст намуда ба ғолибони озмунро ба китобхонаи давлатии бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар пешниҳод намуд. рӯзҳои дигари фестивал ва ҷамъбасти он тибқи нақшаи китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо иштироки адибон, олимон ва коршиносони соҳат дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор, Роғун, Баҳдад ва ноҳияҳои Рӯдакию Файзобод баргузор хоҳанд гашт. бо шабакаи мо бимонед ва аз рафти он огоҳ гардед. ба китобхона рафтану китоб хонданро низ фаромӯш насозед.